Bioink. Igram Bioink, ja. Počakajmo, da se mi naloada. Kako ste tukaj, najc? In ja, videl sem vaše komentarje in želeli ste, da vidim, da igram Bioink in tukaj je, ne vem, zakaj se noče loadati. Evo, dobro, ja. Evo, že gre. In evo. Malo sem že igral to igro. Poštekal sem, da ga moraš ubiti in ne ozdraviti, ker naprej sem mislil, da ga moraš ozdraviti. Moraš pa poskrbeti, da crkne, ja. Okej. Zdaj, kot sem že rekel, sem jaz 5 iger odigral. Vse 4 sem jih že naredil, tako da je on šel, papa. Eno mi je pa, so ga ozdravili, ker še nisem vedel toliko, to je druga igra, ko sem šel. Kako starts to this department? Ok. Zdaj bom igral Hilti. In kako bi ga poimenoval? Rečemo, da mu bo ime temu pacientu ali pa ne vem, ime bo Tank. Ok. Bomo dali na moderate, ker še nisem nekako izkušen v tej igri. Kaj bomo dali? Those boosters help you to bio points, strengthen the aces, way risk crashers behave, help you fight against recovery, affect the general settings of the game. Da rečemo to. Ok, da pojmo, start game. Ti me za... Ok, dobro, lahko kliknem X. Reklame. Ok, Tank is young and healthy for experience being player only. Okidoki, pa začnimo. S čim bomo začeli? Ja, ok. Bomo začeli s tem, ne? Se bojiš? Tole. Ok, tudi to. Za zdaj kar lahko naredimo. Tak je znal overweight. Ok. Kako se to čudno sliši? Ja, no. In ok. Zdaj moram pobirati te viruse. Biopoint. Čekajte, neki, ne vem. Circularity. To ti bom tole. Malo bi ti dal. Ok, ajde zdaj. Malo kruta igrca, če priznavam, ampak ok. Če dobi ta video, recimo 4 lajke in 20 ne 20, 15 ogledov v 5 dneh, bom še nadaljeval, če ne, mogoče ne bom. Tank is now here. AIDS is pro-life, ok. Kot sem že rekel, če bom dobil 5 lajkov in 15 ogledov v 5 dneh, bom še snimal, drugače ne vem, no. Bom še videl. Immune shield, ok. Rad bi se pa zahvalil Galu, ker mi piše, ker na vsak video daje komentar in bi se mu rad zahvalil. Hvala za, da komentiraš videe in ja, zdaj bomo dobili biopoints. Kaj bomo naredili? To? Dajmo kašo.
Ok. Tako. Že 41 dni je minilo. Že 41, 43, 44 dni že snemal. Ok. Skole. In nervous. Okidoki. Malo moramo se moramo malo, kje je to? Aha, evo, tole moramo nekaj upgradati. Kaj bomo bruhali ali pa salmoni... Ajde, dajmo to. V bistvu lahko damo oboje. A bruhaš? Stomach flu. Skeletor. Tole mu moramo v kostje. Vedno to mi gre vedno tam na koncu. Pa gre dosti hitro pol čez nekaj časa. Tako. Ja, zdajle še nekaj časa ne bom snemal, ne vem, kakšnih. Čez kakšen... Ok, mogoče bom še jutri objavil en video. Mogoče bom jutri. Ampak dosti malo šanse je. Ampak, ja, no, mogoče. Mogoče, nisem zdaj ziher. Ampak, ja, mogoče bom objavil jutri kakšen video Battle Bay. Ali pa, kaj bi? Ali pa par novih iger sem našel. Mogoče bo, kjera bi bila? Hill Climb 2. Ne vem. Napišite mi v koment, ok? V koment mi napišite, kaj želite, da snemam. In, 30 biopointov, Ajde, dajmo. Kaj to? Dajmo to. Kako se to hitro porabi. Ajde, boli, noob. Pa pri zdravniku. Ja, se res, tole sem ti dal, da se bojiš zdravniku. Noob. Thank you, under a lot of stress. Thank you, canceling. Thank you, scanning her falling. Zdaj bi mogel na renal biti dosti tega, pa kako. Ne vem, klele na teh kostih se čisto nič ne pozna, še vedno 100%, pa ne vem zakaj. Pa šele čez nekaj časa bo šlo. Zdaj moramo dati uno za doktorja, ki bo sigurno šel malo k doktorju in tega nočemo. Ajde. Kaj to naredi? The patients are far from the hospital will take more time to bring the person in the emergency room. Ok, to bomo dali pol tega chickensa. Thank you, scared of going to the doctor. Hvala. Dobro, teh bakterij dobivam. Hitro grejo. Kaj te boli? Evo, še kosti so šle malo. Včasih grejo. Moramo si malo na skeleta pogledati. Aja, naprej, 4 factories. Dajmo si tole, ali pa kaj to, unlucky, the message subject for microphone. Ajde, dajmo. Kaj je to? Alergija, ok. Thank you, going to visit the doctor in check that. Pa, kolikor dam tega proti doktorju, hitrejšega, mislim. Me zanima, če to sploh kaj pomaga, to za proti doktorju. Ne, procenti so se začeli nabirati. Šuze. Jep, vem. To bomo mogli malo znižati. Se mi zdi, da vsakič, ko en virus poberem, bo ta našel en nov recovery. Sam še tole bom naredil, ki je že tole, ki se zdravnik mora zmotiti. To. Hvala. Tako, peta. Skaj mu ni odbil? Skaj ni odbil? Je šele tukaj odbije dom. Drek. Ok. Dajmo. Nervoza gre največkrat pri meni najhitrejš dol.
Niroz, kaj je to niroza, ne vem, živci ali kaj. Sam nekaj moraš še kaj pogledati tole. Ne, tole bom dal. Kaj, da bo pa čez nekaj časa bo začel imati ene tablete in tega nočemo. Nočemo, da se zdravi. Hočemo, da čim prej crkne. Mišice mu se mu že razparajo, ki je skeletal, mu še vedno ne gre ne vem kaj. New draft tank is now using placebo, ok. Bomo zdaj tole recovery šli, pa šli tole. To ga bo ful, reklame. To bi ga mogel. Tako, zdaj bi ga mogel tu hitrejš dol zbijati. Na pljučih, ali kje nam. Ok. Aja, pa pozabil sem. Subscriberi se mi vsaki... Bolj se mi viša na 30 subscriberi. Veste, kaj to pomeni, ne? Da bo prišel en poseben video. Ker zdaj jih imam 27, ok. In ja, še 3 subscriberi in bom mogel narediti posebno epizodo. Nisem pričakoval, da bo šlo to dosti, da bom dobil toliko subscriberov, ampak so far so good, ne. Tako. In zdaj bomo, kaj bi upgradal? Muskal, tole. Kaj je pa to drugo? No, in zdaj renal. In, ja, kar 2 virusa naenkrat. 200 dni že to delamo. Dolg. Dobro. In, the ice he is evolved, ok. Tega prašič, kje je to? Kje je to? Kje je to? Kje je ta pustek? Kaj je to? Kaj je to? Dajmo to. Evo ga, tukaj je to. Evo. In kronik, ok, daj. Calculate, ok. Pa da vidimo. 41 ima že, juj, ta doktor gre pa hitro. Ej, Ja moramo čakati, da naberem to. To moram čim prej znižati, tale recovery, ej. To gre hitro, ej. Ojoj. Šminta polenta. 44. Kje no, če bi šli takole hitro subscriberi, to bi bilo lepo. Ali pogledi. Ja, pa če želite videti kakšno to posebno epizodo, ko dobim 30 subscriberjev, povejte še svojim prijateljem za moj YouTube channel, povejte še mojim prijateljem. Svojim prijateljem povejte, ja. Če želite dobiti posebno epizodo, povejte še svojim prijateljem. Naj se subscribe na moj YouTube channel in ja. Nervoza je že 39%. Kaj bi še, ne vem, tale skelet. Kje imamo? Najprej moram tole narediti, kar bo.
Ok, -10 je, uj. Prehiter. Nekaj moram narediti, da so tu busy, tole moram dati. Druge ni, pa mogoče še to. Ojoj. Shit. Hiter tole. Pa bom moral... Dej se gre hitreška na roz. Pa circulation gre tudi. Ajde, gremo. Daj, hiter. Gremo dol. Ne. Mi bi lahko napisali v koment, kaj ne naredim, ko prijem do te situacije, da ga pridejo. Da prijo rešilci, tole mi. Da slabo mi gre, ker je še nekaj je še na oranžnem. To bi mogel biti zdaj že vse na rdečem. To gre počas. Ojoj. Sem 50. Ko gre to hiter. Ojoj. Hiter gre recovery. Današnja medicina. Današnja medicina. Kar rabimo dati nekaj, kar ne gre, kar dosti počas. Risk. Ne vem, tole, ajde, dajmo. 65. Špenta polenta. Tole bo šlo zdaj dol. Malo evo. Gina, gdje si? Ok. System failure time, system are failing. To do failing by them. Moram nekaj dati tukaj, če ne moram dati. Kaj ne naredim v taki situaciji, ko ima še toliko čist malo časa, tale okost je pa še čist na rumenem, še skoraj na zelenem. Nekaj moram narediti, nekaj moram hitro narediti, ne vem, tole on strike, tole. Ok, ok, dobre. Zdi se mi, da mi lahko še rata. Lahko mi še rata. Ok, počas gre. To. Ok. Dvigne se procent. 80, ne, nazaj se vrača hitrost. Ojoj. Hiter. Tole. Ja, to. Jesus. Skeleton. Vejs. Na tesno bo šlo. Sno gre, skoraj že 90. Skoraj že 90. Že čez 90. Ojoj. Ok, ratam je. Ok, ratal mi je. No ja, zdi se mi, da bo to za današnjo epizodo. Bila je dosti dolga igra. In ja, upam, da ste uživali v videu. Kliknite like in preskočimo to reklamo. Ok, dobro, reklame je dosti in ja, I win. No ja, kot sem že rekel, kliknite na gumb, ki so kazalci gor, kliknite na kazalce gor in če ste novi na kanalu, kliknite še tisti rdeč subscribe gumb in ja, zdi se mi, da bo to za danes. In hvala za ogled in dio.